April na lai li in April na lai kwa tiang Thawngpang kan raktialmi tawinak an chim na kan rak ngai na lai Mandalay Kupi ti toi puai min khata pom apuak April na lai li jing lai Mandalay Kupi lam number somsri la pakhat somsri la pani ton nak I sakmi ta cham mandapong a pom po ke nak achuak e ngak chia pani tel in minung pariat an iliam tia Mandalay mi bom chan tu puni an lang ter Thawngpang I a ummi tol chungmi pakhat ni achim naka chun athimi chu an umlo thliam atwar mi chu an umpa len bompo thong hi voithum kan thai tia achim hi po ke nak hi zaiphuni an to timi thai asri lo bantukin SAC leizong ni zapi sin a zaiman chimphon nak an to mi a umri lo Mandalay Kupi chung kadang sang la veng pol po ke na khe alhat nak lai chu to kel ti in ti toi puai an to thoma kau tia thai ase Iran ni Israel ka ram athok Iran ram ni Israel ram chu April na lai thum a drong le Michelle in ka ram athok hiti aka nak chu April ni khatliau I Israel ni Damascus khwa I a ummi Iran embassy Iran tanjung aka masa cha asi tia press TV ni alangter April ni khata Israel ni Damascus khwa I a ummi Iran embassy Iran tanjung aka leu a ralboy panhi tel in ral ka pasri anthi Iran chawza ni hi ruang a hin Israel chu tairul ka chamlai tia arak tibal Iran chawza lai ni chun Damascus ka nak ruang a tairul an chammi asila silo zaiman langter nak a umri lo US ni hitihin Iran ni Israel aka tilai tia azum chami asi Israel lai a kadir hin halai tia thong athan chia chun Israel wan chi chau Benjamin Netanyahu sinjong a Iran rinding in Biden ni arak chan chia tia ABC News ni April na lai khata atial Israel ka bulai ni chun Iran ka mi drong le Michelle na chu foila bai a an kan phan khawlai lo tia an langter drong pakhata bomzen kheji pukul atelmi an si tia emotionally ni achim hi drong le Michelle na ni atlak kho men tia rodam mi khwa na a totrot tum in ral rin pek nak to ding le chu drong pol kham ding le runven nak to ding in Israel kap na chu tim to cha an si tia thai ase SAC ral kap sa a sham in mi akol tu khayai lawa ka usumu kumsom nga la kum kwa chu PDF zolen ni kan tlai tia April na lai li a chathan an chwa PDF zolen ni nol kan chwa mi zairel lo in SAC ral kap luding in mi akhom sut cha a atuban tukin kan tlai na khe asi tia an lang ter chi military siang in lay akai mi SAC ral kap lay long moto an ka dau pakul rong an thi somli lapanga an nung in an tlai na Skyram 10 ayado peng in basic military siang an lay a akalmi SAC moto paruk chu April na lai ni a PDF ni an ka dau na I training guiding in an tlai mi minau na tel in ral kap kul rong an thi somli lapanga anung in kan tlai na tia NUG MOD kutang number 1 PDF ni mantlak cheukhat the chathan an chua mongwa na ka ma in an rak chuak lailong pathum hi mi pi he an inai changcha a an kap lo atang mi adang lailong tu hi an ka pakhat hi akang pani hi an ok thalo in arok di ka dau nak chung a ral boy pakhat tel in ral kap pakul rong an thi ral kap thlai nga rong ni hliam ma an tuar shem nam tampi zong kan lak tia an lang ter chi ka dau nak a mongwa district battalion paruk laikwa kulali ayaro peng pha ayaro peng theni laikhat paka pha Maithila district battalion pani danger for LPDF Jatitnet LPDF special revolution for LPDF ibom in anka dau mi asi tia thai ase Malaysia chinmi kumret ngak chepati tha atong hakapang mal som khami pita Zarhkhat Chung kumret chu April na lai li zarpani a anma he in khata umtimi pa rangting thang kumkul kum ni anurian atran kar a tha mi that pa chu asami April na lai nga Malaysia chan in zan swimilam lai ka rong a an tlai kho
Pita Zarhkhat Chung rok chu April lai suri zan lai sumilam pathum a tlamtling te in thlan atla tia thai ase. Pita hi anu le a upa he khwa asami an si. Pin ulun kho chung sham ngan ni atla kongki panhi le tol chungi pakhat nun nak aliam. April na lai li a pin ulun kho chung a streng rocket champi in ka mi ni ang me zia phungki siang in le ru lai thapnak silung pi atlak e phungki panhi le tol chungi pakhat nun nak aliam e minung lai thum ni liam ma an tuar tia thai ase. Pin ulun ni chwa thang lai kapin ka dau nak a i mai thal thong boi sum thum shrong kan thai SAC ral thang lai zong ni thong athan nak lai hoi in an hai ka ve Defense Service Academy DSA ral kap siang in le Defense Service Technological Academy DSTA ral kap siang in ha hi champi in an ka big mi chu asi tia tol chung mi pakhat ni achim April ni reta taya khunhim mama sotreng rocket champi in ral sang kutang DSA siang in le DSTA siang in na chu kan ka na tia AUG thangzam nak asimi PVTV ni muichol mu sak nak he arak thanbal ral sang lai tang media na ni chun TNLA le PDF na ifan in anka tia antel vina in TNLA le ral sang chu January nilhai khata khan ka ngol nak anrak to chang mi asi tia thai ase. KNU Brigade 4 sin a kalaya tia tong battalion in battalion commander tel in SAC ral kap minung somli le parade sham nam he anipe tanin tariram 10 KNU Brigade 4 munram a sakhan chotak in akalmi SAC ral kap ral lamchu KNLA ni anka dau na I prok anthi battalion commander Ralboy ong hing tel in minung som li le parade ni shamnam an cha tia KNU ni chathan an chua April na lai nga a mun an khwarnak sakhan chwa tak in thita bahar sakhan a ifan in an kal lai lampi a KNLA ni an ka na SAC ral kap prok an thi battalion commander tel in ral kap minung som li le parade ni shamnam an cha Khalaya Taya Tong Battalion in Tremnam Achami SAC Ral Kap na chu Ral Kap ni angai mi phungning te in anchana tia thai ase CYLA ni Myanmaram Argan Ramkul a thilri kwati loading in nol anchwa Myanmaram chungboi rong a tuliau hi Mizoram ram hun tampi a Rakhai Argan Ramkul Myanmaram chung a pistol diesel le nifa aidin thilri tampi lu pi ase hi kongkaw a hin Central Young Lai Association CYLA kumpuan committee ni chun khwa arwa e kanram chung a Myanmar Manipur Bangladesh Ramboi Ruang Aral Zam Tampi Ampani Niftin Aidin Her Tukleo a Kanram Chung in Thilri Tampi Lak Asita a Mizapi ni Harnak Anton Nikchang Thil atlung chia mi gong zong tok tan in thil phar tu moto ngai tu le driver na cha a hin a him phon lo chu cha a April ne lai ruk thok in chathan a than hlan chung chu Longtlai district leng le Longtlai district pal in Myanmaram chung a thilri akwa mi velte nani Kwati loading in CYLA kumpuan committee ni kan innol na kamram le mi phun him nak ding asi tinghal in hinol na khi BP a chading in CYLA kumpuan committee ni mizapi kan innol na tia CYLA kumpuan committee ni mizapi sin a thongthan nak amtoa Rungtlang ral sang pathum CDF hakha sin a anifan April na lai suri a rungtlang ral sang pathum ni sham in uknak alami ral sang renton nak kandu lo mizapi dau thlen nak pau dau thlen nak a kanitel velai tia an sham nam he CDF hakha sin a CDM antwa tia CDF hakha ni amthan hiban tukin CDF hakha sin a CDM in dau thlen nak atwa mi chu lunglom te in kan chaw hlan na I tangka sing som nga cheu kan pek na nu a him nak mun amphak tiang tombo kan lak tia an lang ter avai sum thum le vai khat nak Asian New Zealand Bureau nak meeting a Myanmar rang IO tu kai nak nol ampek April hai reta Wellington khopi a to mi vai sum thum la vai
khatnak Asian New Zealand dialogue a Myanmar ral thang ai u tu kainak nol ampek tia thai ase Hibiro nak meeting a hin Myanmar ral thang ai u tu chu kaitar loading le New Zealand ram a ral thang ai u tu a hauman lu nak nol pek loading in New Zealand ram Myanmar ram mi tampi ni du lo nak an lang tar cha a Zarhkhat chu visa pek lo in an na in New Zealand bichai zung ni lu tar ding in pia an khia bichai boy Matthew Palmer ni tantaman pakhat dirmun in arami chu lu nak nol pek ding in rakti cha asi cha a lu nak nol kam pek lai tia bicha nak atwa hi asi tia New Zealand media na ni an lang tar hi lu nak nol an pek mi hi tantaman pakhat asi be cha a New Zealand chau cha ni lu nak nol an pek mi chu bichai sung ni du pau in le thampong asel ti lo chun tantaman pakhat i akhwal tlon na kong a du pau in phi khar phung aselo tia Myanmar kong a achol chang mi lawyer sem lawyery ni the press a chim meeting kai nak nol chu pek asekona in SAC ni Myanmar miza pi chung i nu shin chawbo am buar pyak mi belte chu kan chin ken ko Jerry lo na kan ngai bia aselo thil thalo an ta mi kong a te tha te in kan ngai i chu te na ni chun SAC to sarnak achat lo zia kha alang tar ko tia pichai boy Matthew Plummer ni achim chap hi kong a SAC lai ni seiman thong that nak atwa mi a ri lo Tada u ral tuk nak pan long bual Michelle in angka Mandaliram ten tada u peng SAC ral tuk nak pan long bual chu April na lai suri jing lai sui melam pani rong a Michelle in kanka dau tia Freedom Revolution for FRF ni chithan anchwa chinram kul chung bom atha peng tu zong hi tada u van long bual in arakai mi ase Panlong bol chu Michelle Hainga in kanka na in panga hi apuak lo athai SAC leini zophil nak antwa I apuak lo mi Michelle chu anlak na ka dau nak rang a ral tuk nak panlong an chha nak gudong le panlong klik nak lam arok tia FRF in tombo ngai tu ni achim hi kong he pe tai in SAC leini thong that nak antwa mi zaiman lo na in SAC atan tu nan ni banlong bol ka ding in an chha mi Michelle kan la ha tia thong anzam Israel ni Iran chu ale rul ve than suile jinan man ang kai chin America le G7 ram na ni an thlau ko na in Israel ni Iran chu April na lai ko a leru nak to in aka hi asi Iran ram Isfahan van long bol a aka hi asi pa ke nak a na in faktukin arok lau tia thai asi Isfahan ni Iran ram I van long ral kap sung pi nak le nuclear bomb an chanak asipina drong an sarnak mun ma zong asi chi tia media cheukat ni an langtar Israel ni hiti faktok ro nak loading in aka mi hi rarin pek pa le rut pa du a aka mi asilai tia ram khel lai thiam sangpol ni anzum Iran chawza lai ni chun Israel ni aka mi drong na chu kansina atlak man hlana ban chung aphak lewa tlalak in kaka kho di Isfahan chung aphan mi drong pathum chu kan thak tia an langtar Israel ni Isfahan akhen tia US World Cup boy panhi ni CBS media a anchim la changka in suiman le jinan man na chu 3.5% tiang akai chol na in Iran ram thong zam tu ni Isfahan a zaiman ro na a lo tia thong than nu a tomte a de than tia thai ase Kamplep peng khwa pathum a SAC ni ral tuknak pan long in pong zanga aritmi bom athak Chinram kul kamplep peng khwa pathum a SAC ral kapni ral tuknak pan long in pong zanga aritmi bom athak cha ngak chepan hi tel in minung pathum ni hlemma antuar tia thai asi alwan che April na lai suri chun sui malam pan hi rong a khwa loi sung phwa le kau song khwa chu bom athak helicopter pani in aka msanu a jet fighter in aka lemma apu mi ngak che pani hi anzol lo upa pakhat hi aphai a kwanchi ni ape tia khwami pakhat ni achim bom thak rong a siang in tel in nga arok tia thai asi
kan i lom ngai zer le a kan i tong than te na lai